Dobar dan svima, gledate video kanal Numizmatika.net na kojem se bavimo numizmatikom i faleristikom, a možete nas pratiti na YouTubeu, Facebooku, Instagramu, Xu i na TikToku. Isto tako, sav sadržaj prenosi se i na portalu Numizmatika.net. Na portalu Numizmatika.net ima i još drugih zanimljivih sadržaja vezanih uz numizmatiku i faleristiku. Ja sam Zlatko Viščević i danas pred sobom imam jedan komplet prigodnih zlatnika i srebrnjaka. Radi se o kompletu izdanom 1968. godine povodom 25. obljetnice drugog zasjedanja Avnoja. Inače, ovaj komplet se naziva komplet ili serija Avnoj. Ovaj komplet se sastoji od 4 zlatnika i 2 srebrnjaka i predstavlja prvi komplet prigodnog novca izdan u poslijeratnoj Jugoslaviji. Komplet je smješten u kutiji tamno-plave boje, a unutrašnjost je od crvenog pliša. U kutiji je i oznaka NI, jer su ove kovanice otkovane u kovnici Arezzo u Italiji, a ovo NI znači Numizmatica Italiana. Uz komplet dolaze i pripadajući certifikati, jedan je na engleskom, a drugi na službenim jezicima ondašnje SFRJ Jugoslavije. Oba certifikata imaju i serijski broj, zapamtite ga jer se ovaj broj kasnije pojavljuje još na jednom mjestu. Kad se otvori komplet, odmah u oči upada najveći zlatnik, onaj od 1000 dinara. Ovaj zlatnik je ogroman, ima promjer od 55 mm i masu od čak 78,2 grama i iskovan je od zlata čistoće 900. Na licu zlatnika je grb SFRJ Jugoslavije i natpis SFRJ Jugoslavija na latinici i ćirilici. Ispod toga je oznaka nominale 1000 D, a D znači ovdje dinara. Inače, sve kovanice iz ove serije imaju isto lice, osim oznake nominale. Na naličju je lik Josipa Broza Tita s pogledom u lijevo i natpis Josip Broz Tito na latinici i ćirilici. Isto tako tu su i datumi 29.11.1943. i 29.11.1968. Za ove zlatnike je karakteristično da je na njemu otkovan i serijski broj koji odgovara onom broju na certifikatu. A tu je i oznaka kovnice NI, odnosno Numizmatica Italiana, oznaka kovnice Arezzo. Ukupno je otkovano 2308 ovih zlatnika. Inače, ova kovanica kao i sve druge imaju latinsku rotaciju, odnosno lice i naličje su zakrenuti za 180 stupnjeva kada se kovanica okreće po vertikalnoj osi. Obod je kod svih kovanica na zupčan. Autori likovnih rješenja za sve kovanice iz ove serije su Miodrag Petrović, Nebojša Mitrić i Stanko Jančić. Zlatnik od 500 dinara je isto tako ogroman, promjer mu je 45 mm, a masa mu je 39,1 gram. Lice je isto kao i kod 1000 dinara, a na naličju je prikaz jajca i partizana sa zastavama. Tu je natpis jajce na latinici i ćirilici te datumi 29.11.1943. i 29.11.1968. Datume i tekst razdvajaju lovorove grane. Ukupno je otkovano 2293 ova zlatnika. Zlatnik od 200 dinara je izgledom isti kao i zlatnik od 1000 dinara, samo ima manji promjer i to 30 mm i masu od 15,64 grama. Ukupno je otkovano 6645 komada ovih zlatnika. Zlatnik od 100 dinara je izgledom isti kao i zlatnik od 500 dinara, a promjer mu je 22 mm i ima masu od 7,82 grama. Ukupno je otkovano 7433 komada ovog zlatnika. Srebrnjak od 50 dinara je izgledom isti kao i zlatnik od 1000 dinara, a iskovan je u srebru čistoće 925 i ima promjer 34 mm, a masu od 20 grama. Ukupno je otkovano 7433 komada ovog srebrnjaka. Najmanja nominala u ovom kompletu je srebrnjak od 20 dinara, izgledom je isti kao i zlatnik od 500 dinara, a iskovan je u srebru čistoće 925, promjer mu je 27 mm, a masa 9 grama. Ukupno je otkovano
13.297 komada ovog srebrnjaka. Sve ove kovanice imaju ispod grba oznaku NI, odnosno numizmatika Italijana, ali postoje i primjerci bez ove oznake. To su primjerci koji su otkovani u Beogradu, ali u bitno manjim količinama. Evo, i to bi bilo sve za danas u ovom videu. Zahvaljujem se na vašoj pažnji. Ukoliko imate bilo kakav komentar vezan uz ovaj video ili kanal, možete ga ostaviti u sekciji za komentare. Želim vam ugodan nastavak dana i vidimo se u sljedećem videu. Lijep pozdrav!